Basbay, caz dese cazbay, tacatkan gündür, ecağaydı. Bas dese basbay, caz dese cazbay, tacatkan gündür, ecağaydı. Sen birinci haltaman, sen ikinci de, bir de seni geltekte. Bir de geldik cebey, kança yolumuz taştı, biz kız dalaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Dostum, bugün ben senda özgürdü barı. Balalık gezip senin de menin sağında bizdir doğan cerda. Balalık gezip senin de menin sağında bizdir doğan cerda. Sen birinci ataman, sen ikinci de, bir de seni geltekte, bir de geltek cebey. Kança yolumuz taştı, biz kız dalaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Biz oyunup ıskın, mekteptin bağın, tanıtkan tamga, sağa da mağa, unutma dayın, ecağayın. Tanıtkan tamga, sağa da mağa, unutma dayın, ecağayın. Sen birinci ataman, sen ikinci de, bir de seni geltekte, bir de geltek cebey. Kança yolumuz taştı, biz kız dalaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Katılışçıları, bardığınızlarda salamatsızlarımı. Assalamu alaikum. Bugünkü turnir künçesi, buna bizden bugünkü en ardaqtуу meymanlarımız 20 yıllıklar gelip oturat. Bular uşunday 20 yıllık yübileyine karata bir bugünkü turnirde bugün sınak ötközüp atacak voleybol boyunca. Oşol turnirde açık dep jarılayman. Azırkı kutlukta sözdü mektebimizin direktörü Kanataga Burunçacık'a versek. Mayramlar meni demekmin. Bu günümüşkü aylangan mayram жылда болуп келет. Biz 20 yıllıklar, 10 yıllıklar aябай арзып күтүп келсе, biz el eli менен ушул күндү күтөбүз.
Ошон үчүн ушул майрамыңыздар тынч өтсүн. Ар бир командага ийгилик каалайм. Өтүп кеткен балдардын арбактары ыраазы болсун. Ушул достор деген ушул жакшы турбайбы? Достор келип өтүп кеткен балдарынын элесине мынантип урматына майрам өткөрүп атат. Ушул майрамдар ошон үчүн дайым достук бекем болсун экен. Достук деген дайым ушундай ар бир адамдын арасында сакталышын каалайт элем. Анан ар бир командага ийгилик, күчтүүлөр жеңсин, күчтүүлөр мынага окшогон кубокторду жеңип алсын. Бизде волейбол сүйүүчүлөр абдан көп. Биздин айыл өрөөнү өзү. Өрөөн боюнча ушул биз волейболду сүйөбүз. Ошон үчүн бул оюн биз үчүн өтө чоң оюн деп ойлойм. Анан мына 20 жылдыктар келип отурат. Рахмат балдар силерге. Досторуңардын элесин эскерип, мына балдар элеси дайым силер барда, бул элес силер менен дайыма жашайт. Биздин мектепте ушул бүгүнкү спорттук майрам аябагандай тынч, аябагандай шаңдуу майрамдык салтанаты өтүшүн каалайм. Майрамыңар менен дагы. Азыркы сөздү ошол Козуло орто мектебибиздин правкомунун төрагасы Осмон агайда. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, биздин жергебизде кыйла жылдан бери көп жыл болуп кетти. Ушундай саамалыктар өтүп атат жылда. Ушул саамалыктар биринчи баштап кеткен ушул биздин жердин ушул агаларыбыз, эжелерибиз 10 жылдыктан баштап кеткен. 8 жылдыктан башталган биринчи. Алар биздин агаларыбыз, эжелерибиз эле. Анан ошолордун катарында биз дагы баштап, биз дагы 10 жылдык, 20 жылдыктарды өткөрүп келе жатабыз. Анан ошолордун катарында мына быйылкы 20 жылдыкка келген биздин 20 жылда мурда бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз, уулдарыбыз, кыздарыбыз келип, ушул мектебибиз менен, ата-энебиз менен, туугандарыбыз менен, досторубуз менен жолугушуп, бир көңүлүбүздү көтөрүп кетели деп келип атышат. Ошонун ичинде ошол балдардын арасында, балдар кыздардын арасында бир өтүп кеткен биздин уулдарыбызды эскерип, ушул жерибизде ошолордун байгесин өткөрүп коелу деп бир жакшы тема. Бул дагы салт болуп калды. Ошону быйылкы жылкылар дагы өткөрүп атат. Ошол балдардын мына биздин бүгүнкү келген балдарыбыздын досторунун жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Анан өткөрүп жаткан балдарга чоң рахмат. Анан спортсмендер ушу ден соолукту чыңдагыла, бардыгыңар ушу утушка аракет кылгыла. Бар болгула, тынч болгула, өткөрүп аткан балдарга чоң рахмат. Дайыма биз силер мененбиз балдар. Ушундай жакшы нерселерди элибизде, журтубузда өткөрүп жүрө берели. Майрамыңыздар менен. Азыркы сөз ошол мааракени өткөрүп жаткан кожоюндарда. Урматтуу спорт көрмандары, бүгүнкү майрам не только 20 жылдык. Биздин 1978 жыл туулган досторубуз Жуманазаров Мирбек, Исаев Бейшебай, Албаев Болотбек, ушулардын да Кудайдын буйругу экен. Ушуларга атаганда неме байгелерибиз бар эле. Ушуларда жоктолмокчу. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул майрамды таразалап берүү үчүн калыстар тобу же болбосо судьялар бардыгы бекитилип дайындалды. Ар бир командага ийгиликтерди каалайбыз. Күчтүүңөр уткула, часты азыраак кылгыла. Уруштала. Урушталашка кичине неме кылбай бизге кайра поддержка кылып жардам берип, көмөктөшүп жакшыраак катышып берүүгө аракет кылыңыздар, а? Көз өтүп кеткен досторубузга арнап, бардыгыңыздарды суранат элек бир Куран окуп койсо деп oyunuzda var öyle. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuğanlar, rahmat. 20 жылдықтың өзінің призовой немесі бөлек. Жаңағы 3 бала, 3 достарымыздың атына байгесіне де бөлек. Har birine 3 mestadan жоқталған. 4-ші местаға, 3-ші местаға 5000 сом. 2-ші местаға 7000 сом. 1-ші местаға 10000 сом. Балдардың байгесінki бөлек. Ол бөлек еще дополнительно. Ана тартып қойса. Урматтуу спортсмен акалар, укалар. Эми ушунча ниет кылып той өткөрүп атабыз. Ким өзү эркек адам болгондон кийин ар ким өзүн сыйлай жүрүш керек да. Өзүн сыйлаган адам бирөөнүн өмүрүн сыйлабайт. Ошон үчүн ушунча келип оюн көрсөтөбүз дегениңерге чоң рахмат. Ар бир адам өзүн сыйлап өткөрсүн. Кап этпегиле акалар. Жамандык, жакшылык айтышпайлы. Эгер ошончолук эле жаман жакшы айтсам түшүнбөйм дегениң ачык эле айткиле мындай эле сүйлөшөйлү. Анан биз дагы ушу ниет кылып келип топ тынч өткөрөйлү акалар. Күчтүү суутсун. Рахмат акалар. Байгеники достордун атына жоктолот. 1-ші местаға 5000 сом. 2-ші местаға 3000 сом. 3-ші местаға 2000 сом. 4-ші местаға 1000 сом. Бул байгесинин атынан. Судьялар жоктолду эле, бардыңыздар, келдиңиздер. Судьялардын главный деп мына Эркебаканы шайлайбыз. Эркебака жанына да 4 адам алат. 5 студенттик коллега болот. Ошолор мына менен ойнойсуң дегенде ойнойсуңар, капа болбоңуздар. Буну менен сен азыр ойнобойсуң десе баягында кыргызча кылып келе бербегиле. Мен анага түшүшүм керек эле. Талашпагыла. Эме кылбагыла, ошо судьяларды уккыла. Анан кийин сиздердин мына призиңиздерди дагы мына лучший игроктор деген бар, судебный деген бар, эски оюнчулар деген бар. Көптөгөн приздергер бар. Ошолордун баары талаша берип чыгыл истекеден жок калбагыла. Эгер талаша берсеңер мына акчанын баарын мешитке апарып берип салабыз. Чын акчабы да? О. Туру кабыл алгыла дагы өзүңөрдү сыйлагыла. Нече кайрып алды? Талашпагы, талашпагы. Кыйын үстүн деп тура бер, мен.
değil mi? Bu şey olmuş. Yılmaz'ın 9 mektep, 6 mektebinde okugan ballarına 20 yıl ketkenler. Şu ballar yani şu 20 yılını ötkörüp, жақсы тамашалап беріп отыр да. Men bilgenden bir 20 komanda voleybolga kelishdiler. Жақсы ойын болып жатыр. Endi жиынтығын endi sekin-sekin ko'ramiz da kim tutar, kim emag'lar. Жақсы, Yemeğe жақсы gün açık bol var. Жақсы oyunlarını görgözüp atacaktık ballar. Ah, Üske. Bayram bol kaldığımızda. Üske daha sonra Bişkek'ten gelgen eken. Üskek'te top oynayalım, yurtum dep gelipler. Üskek'te bir sefer olsaydık. Yazıda bayram bol kaldı. Bayram telefonda öyle geliriz. Hareket ederiz. Söz ballar. Türkçe çıkmasın. Rahmat şu cimri ha. Abi zor. Salamasınların oyuna gelgen ballar, Nazigimaz Jubiley ötkörüp kelgen ballar. Ayağa жақсы uyuşturup berip atat. Rahmat çoğ şu ballarga. Ömrüne bereket, bala çakasına tinch bolsun. İştegenlerine iyilik, tapkanlar özlerine nasip olsun. Ta işte taratızda жүрüşet, lan gelip elge toyot görüp, lan toyot görüp berip rahmat. Erteki bol oturgan akıl qoңгуроо 20 yıllık jubileylerde hem жақсы ötsün, жақсы ötkörüp alsın ballar, tinch ötsün. Rahmat ballarga çoğ. İyilik, esençilik. Ayarda olsa hem tinch bolsun. Tapkanları nasip olsun özlerine. Gelgen iniylerimin, barın, bayramlarımın kutlayım. Şu 20 yılın içinde argımız arkadaşlık neyler oldu. Kaptanlarla, hatta bala çakalarımla nesen bolsun bayramları. Tinch ötkörüsün. Bardığın жақсы günler negası oldu düşünüyorum men tilekleşim. Bardıq жақсы nerseler kalar. Bala çakalarımla nesen aman bolsun. Şunça elge bilan bayram ötkörüp berip atkanlarına çoğ rahmat. Dileğimizi bildiremiz. Çok rahmat.
жакшы өтсүн. Ден соолукта болгула. Шыгылып баарыңар ушу эсен болгула, ден соолукта болгула. Жакшы өткөрүп алыңар. Тоңуңар. Рахмат, ушул 20 жылдықтарға біз ушул Чүргәттің командасының атынан аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди аябай келип кубантып, аябай жакшы оюн өткөзүп берип атышат. Рахмат баардыгыңыздарга 20 жылдык 78-чи жылкы акаларга. Qanday niyet qilib Rossiyadan gelişip, Kazakistan'dan gelişip, Bişkek'ten gelişip 20 yıl bular bütkönündeki yaş şu Kulojun aymağındaki balda 20 açıyıp kaldı yanayındarım. Gevrilerine hocam tanımay topta oyna odasınlar. Buna gelen adamlarga size çok rahmat. Şu mekteptin boşa attıp, sergetmeyle adı çok kişi olup kaldılar. Aldılar, gelin ayında otasınlar, kız çorayında otasınlar. Şu gelgen adamlar şu bizge Kulojun eline, Kalbinin eline, Karakolca rayonunda yaşlı hakkını versin. Siler daima elden yurttan bonus bögüle. Bir yerde silerdi tosuk algan 20 yıllık begi çok şoğun. Cigitler daima şu bala çakalı olup 50 kızmatında oluşsun. Benim aytarım şu ıtmakta olaydı. Şu bar tapkanılar, buyurganılar özgürlüğü buyursun. Şu nasip kılıp elden yurttun, Kırgızdın balları oldu. Onun içinden Karakolcu rayonunun, onun içinden Sarıbulak'tın, Kulojun'un balları oldular. Çok rahmat çok, ben aytarım. Rahmat. Niyetlerine Allah kabul kılsın. Ömrünger uzun kılsın. El soluğuna düşün kılsın. Kılgan işlerine Allah'a baş versin. Tapkanlarına bereket versin. Tapkanlarına özlerine buyruk nasip kılıp atışta uçup belge yurtta verip katasını alıyor ile Yollara çıkmasın bazen. Bereketler olsun. Gelir şu ülke Ağustan gelip Rusya'dan, Kazakistan, şöyle 4 kursundan gelip ötkörüp mal. Elim pata alıp, elim patasını alıp şunlar bir jakşı ötkörüp açat. Şu ballarına rahmat. Olarçaka üyülösün menen, tuğanlıklar menen tinç olsun, işlerine iyilik. El yurttun bari razı olup patasını berip atışat. Aman bolsun, qayda жүрөсүн, ден соолуктары чың болsun, işlerine iyilikler. Rahmat. Yurtlarga rahmat, şuntip elimizge mektebimizi tosup, şuların geleceği kıyım bolsun, daha işlerini iyilik bolsun. Bari sağlık yerden gelişeyim şu. Mektebimiz elimizde elge oyun ötközüp, yaxşı oyunlar verip atar.
Kıskası bärinin bolacak aşymay tinç bolsun. Oýlap maksatymyz ketiriz. Şu 20 yıllıklarga çoğunlukla şunça aş veriyorlar, diye soruyorlar, yerlinden çoğunluk, şu densoluklar için olsun, işlerin iyilik olsun. Daim ıntımakta oluşsun ha. Esinde barby övücü dolgun mektepten aldı. Bas dese basbay, caz dese cazbay, tacatkan gündür ecagaydı. Bas dese basbay, caz dese cazbay, tacatkan gündür ecagaydı. Hem birinci atlamam sen ikinci de, bir de seni geltekte, bir de geltekçe bey. Kança yolumuz taştık biz kıstalaşıp, haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Senda özgürdü barı, özgürdü elda. Balalık gezip senin da menin, sağıntak bizdir tuğan cerda. Balalık gezip senin da menin, sağıntak bizdir tuğan cerda. Ben birinci atlamam sen ikinci de, bir de seni geltekte, bir de geltekçe bey. Kança yolumuz taştık biz kıstalaşıp, haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp.
sen ikinci de. Bir de seni gel tekte, bir de gel tekçe bey. Kanca yolumuş taştı, biz kız savaşı. Haddin hoş ol gündür kaldı kayda adaş. Haddin hoş ol gündür kaldı kayda adaş. Haddin hoş ol gündür kaldı kayda adaş. Turnirden katılışçıları bardığınızlarda salamatsızlarmı? Assalamu aleyküm. Bugünkü turnir künçesi. Buna bizden bugünkü en ardaqlı meymanlarımız 20 yıllıklar gelip oturat. Bular uşunday 20 yıllık yübileyine karata bir bugünkü turnirde bugün sınak ötközüp atacak voleybol boyunca. Oşol turnirde açık dep jarılayman. Hazırkı tutuklu sözdü Mektebimizin direktörü Kanataga Burunçacık'a versek. Bayramlar meni demekmin. Bu gönümüşkü aylangan bayram жылда болып келет. Biz 20 жылдықтар, 10 жылдықтар аябай арзып күтүп келсе, biz el менен ушул күндү күтөбүз. Ошон үчүн ушул майрамыңыздар тынч өтсүн. Ар бир командага ийгилик каалайм. Өтүп кеткен балдардын арбактары ыраазы болсун. Ушул достор деген ушул жакшы турбайбы? Достор келип өтүп кеткен балдарынын элесине мынантип урматына майрам өткөрүп атат. Ушул майрамдар ошон үчүн дайым достук бекем болсун экен. Достук деген дайым ушундай ар бир адамдын арасында сакталышын каалайт элем. Анан ар бир командаға ийгилик, күчтүүлөр жеңсин, күчтүүлөр мынага окшогон кубокторду жеңип алсын. Бизде волейбол сүйүүчүлөр абдан көп, биздин айыл өрөөнү өзү. Өрөөн боюнча ушул биз волейболду сүйөбүз. Ошон үчүн бул оюн биз үчүн өтө чоң оюн деп ойлойм. Анан мына 20 жылдыктар келип отурат. Рахмат балдар силерге. Досторуңардын элесин эскерип, мына балдар элеси дайым силер барда, бул элес силер менен дайыма жашайт. Биздин мектепте ушул бүгүнкү спорттук майрам аябагандай тынч, аябагандай шаңдуу майрамдык салтанаты өтүшүн каалайм. Майрамыңар менен дагы. Азыркы сөздү ошол Тозлоо орто мектебибиздин правкомунун төрагасы Осмон агайда. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, биздин жергебизде кыйла жылдан бери көп жыл болуп кетти. Ушундай саамалыктар өтүп атат жылда. Ушул саамалыктар биринчи баштап кеткен ушул биздин жердин ушул агаларыбыз, эжелерибиз 10 жылдыктан баштап кеткен. 8 жылдыктан башталган биринчи. Алар биздин агаларыбыз, эжелерибиз эле. Анан ошолордун катарында биз дагы баштап, биз дагы 10 жылдык, 20 жылдыктарды өткөрүп келе жатабыз. Анан ошолордун катарында мына быйылкы 20 жылдыкка келген биздин 20 жылда мурда бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз, уулдарыбыз, кыздарыбыз келип, ошол мектебибиз менен, ата-энебиз менен, туугандарыбыз менен, досторубуз менен жолугушуп, бир көңүлүбүздү көтөрүп кетели деп келип атышат. Ошонун ичинде ошол балдардын арасында, балдар кыздардын арасында бир өтүп кеткен биздин уулдарыбызды эскерип, ошол жерибизде ошолордун байгесин өткөрүп коелу деп бир жакшы тема. Бул дагы салт болуп калды. Ошону быйылкы жылкылар дагы өткөрүп атат. Ошол балдардын мына биздин бүгүнкү келген балдарыбыздын досторунун жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Анан өткөрүп жаткан балдарга чоң рахмат. Анан спортсмендер ушу ден соолукту чыңдагыла, бардыгыңар ушу утушка аракет кылгыла. Бар болгула, тынч болгула, өткөрүп аткан балдарга чоң рахмат. Дайыма биз силер мененбиз балдар. Ушундай жакшы нерселерди элибизде, журтубузда өткөрүп жүрө берели. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Азыркы сөз ошол мааракени өткөрүп жаткан кожо оюндарда. Урматтуу спорт көрмандары, бүгүнкү майрам не только 20 жылдык. Биздин 1978 жылы туулган досторубуз Жуманазаров Мирбек, Исаев Бейшебай, Албаев Болотбек, ушулардын да Кудайдын буйругу экен. Ушуларга атаганда неме байгелерибиз бар эле. Ушуларда жоктолмокчу. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул майрамды таразалап берүү үчүн калыстар тобу же болбосо судьялар бардыгы бекитилип дайындалды.
Har bir komandaga ийгиликтерди каалайбыз. Күчтүңөр уткула, кычасты азыраак кылгыла. Уруштала. Уруш талашка кичине неме кылбай бизге кайра поддержка кылып жардам берип, көмөктөшүп жакшыраак катышып беренге аракет кылыңыздар, а? Көз өтүп кеткен досторубузга арнап, бардыгыңыздарды сурана тилек бир Кур'ан окуп койсо деп оюңузда бар эле. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Тугандар, рахмат. 20 жылдыктын өзүнүн призовой немеси бөлөк. Жана 3 бала, 3 досторубуздун атына байгесине дагы бөлөк. Ар бирине 3 местадан жоктолгон. 4-чү местага, 3-чү местага 5000 сом. 2-чи местага 7000 сом. 1-чи местага 10000 сом. Балдардын байгесинки бөлөк. Ол бөлөк еще дополнительно. Ана тартып боюнча урматтуу спортсмен акалар, укалар. Эми ушунча ниет кылып өткөрүп атабыз. Ким өзү эркек адам болгондон кийин ар ким өзүн сыйлай жүрүш керек да. Өзүн сыйлабаган адам бирөөнүн өмүрүн сыйлабайт. Ошон үчүн ушунча келип оюн көрсөтөбүз дегениңерге чоң рахмат. Ар бир адам өзүн сыйлап өткөрсүн. Кап этпегиле акалар. Жамандык, жакшылык айтышпайлы. Эгер ошончолук эле жаман жакшы айтсам түшүнбөйм дегениң ачык эле айткиле мындай эле сүйлөшөйлү. Анан биз дагы ушу ниет кылып келип топ тынч өткөрөйлү акалар. Күчтүүсү утсун. Рахмат акалар. Байгеники достордун атына жоктолот. 1-чи местага 5000 сом. 2-чи местага 3000 сом. 3-чү местага 2000 сом. 4-чү местага 1000 сом. Бул байгесинин атынан. Судьялар жоктолду эле, бардыңыздар, келдиңиздер. Судьялардын главный деп мына Эркебаканы шайлайбыз. Эркебака жанына да 4 адам алат. 5 студенттик коллега болот. Ошолор мына менен ойнойсуң дегенде ойнойсуңар, капа болбоңуздар. Буну мен сен азыр ойнобойсуң десе баягында кыргызча кылып келе бербегиле. Мен анага түшүшүм керек эле. Талашпагыла. Эме кылбагыла, ошо судьяларды уккыла. Анан кийин сиздердин мына призиңиздерди дагы мына лучший игроктор деген бар, судебный деген бар, эски оюнчулар деген бар. Көптөгөн приздергер бар. Ошолордун баары талаша берип, чыгыл истекеден жок калбагыла. Эгер талаша берсеңер, мына акчанын баарын мешитке апарып берип салабыз. Чын акчабы да? О. Туру кабыл алгыла дагы өзүңөрдү сыйлагыла. Нече кайрып алды? Талашпагы, Koyasam ya. Kayın üstünde tep duruyor değil mi? Dinleyin.
Ailem şu gimnaziyumdan 9 mektep, 6 mektebinde okugan ballardan 20 yıl ketkenler. Şol ballar yani şu 20 yılını ötkörüp, жақсы тамашалап беріп да. Мына мен билегенден бир 20 команда волейболга келишиптер. Жақсы ойын болуп атат. Эми жыйынтыгын эми секин көрөбүз да, ким тутат, ким эме кылат. Жақсы, эме да жақсы гимнастик болуп а. Жақсы ойындарын көргөзүп атышат балдар. Бизге майрам болуп калды бизде. Бизге да ушундай Бишкектен келген экен. Мектеп топ көрөйүн элим журтум деп келиптер. Мектеп эмелер сөздөр болсо элек. Мен түнчөчү. Бизде майрам болуп калды. Майрам болгондо эле келебиз. Айтып кетебиз. Söz ballar Türkçe Rahmat şu cümleleri ha. Abi zor.
jubiley ötkürüp kelgen ballar aябай жакшы уюштуруп берип атат. Рахмат чоң ушул балдарга. Ömrüne bereketsin, bala çakasına tinç olsun, iştegenlerine iyilik, tapkanlar özlerine nasip olsun. Bunlar ta işte taratızda yürüşet, lan gelip elge toyot görüp, lan toyot görüp başlat, rahmat. Etek bol oturgan akıl konğuru, 20 yıllık jubileylerde hem jakşı ötsün, jakşı ötkörüp alsın ballar, tinç ötsün. Rahmat baldarga çoğ, iyilik, esençilik, ayarda olsa hem tinç olsun. Tapkanları nasip olsun özlerine. Gelgen ünlülerimin barın bayramlarının kutlayım. Şu 20 yılın içinde her gün herkes neyler oldu. Kaptanlarla bala çakalarla nesen bolsun bayramları. Tinç ötkörüsün. Bardığın jakşı günдөр negasi boldu düşüne men tilekleşim. Bardıq jakşı nerseler kalar. Bala çakalar menен nesen aman bolsun. Şunça elge mulan bayram ötkörüp berip atkanlarına çoң rahmat. Tilegimizi bildiremiz. Çok Жақсы өтсін. Денсаулықта болғыла. Шығылып, барыңа esen болғыла, денсаулықта болғыла. Жақсы өткөріп алып, тоғыңар. Рахмат ушул 20 жылдықтарға біз ушул 3-чү үргәттің командасының атынан аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди аябай келип кубантып, аябай жакшы оюн өткөзүп берип атышат. Рахмат баардыгыңыздарга 20 жылдык 70-8 жылкы акаларга. Yeah.